فلبیناران جاردن جوینن نویسینا دستوری که نو با سوریه دست فکر بگوان سرنجو بچون جدانه هم جاری دشبریه و هم جاری حکومت سوریه و اب دستوری تنویسین فرم ناوارو کاوی دستوری گلو هندزان سوریا پشتی 2011 سوریه کادیه ده همو عالیه که ده جیاوازه جمیل ابراهیم مافناس و نویسکار جباجار دورتمان یا المانیا دیگر مدایه که جمیل دماتا باش به طبعا تپاین کد نوا دستوری دا دستوری سوریه بحثیان ده بیتا کردن مافی پنابر و آواران تو زانی پترا نیوا خلک سوریه دن افخدا آواره بونه پنابری ولاتین در دور همو دنیای جی بونه تو وی روشه چهاد بینی گلو دما و باش دما کارگری کردستان 24 و بینره همیان باش موک تفرمو کرد دو آلی ایرو لسر دستورا سوریا بهار دستین هر دو جی مافی پنابران ناپارێزن مافی خەڵکی سووری ناپارێزن چێژ عالی حکوومەتا سووری بێ چژ عالی هەفبەندیە سووری دژبەریە سووری ناوێ عەرەبی دکن ئەتیلاف هەردووژی مافێ هەم پەنابەرە پێشل دکن پێرێ دکنێ و هەمژی مافێ خەڵکێ دانیشتووێ سووریەژی پێشل دکن و پێرێ دکنێ و تایبەتی ئەس خوازم vê bêjim ge ew aliyê hadî behra wê temsîl dike bi navê diaxive ew ji her kesî bêtir pêl mafê xelkê dike xelkê talan dike milk û malê wan dişewitîne destê xwe datînî ser çil efrînê çil serêkaniyê çil girê spî بله طبعا اوات گوتی جه سرنجه بو دجبریا سوریا و دجبریا چکدار لسر عرده کو آغد دسته ویدایه بگمان دیموگرافیه دگارینه خلک راسانه وانده بران در بدرده که خلکی دکوجا تالانده که بگمان یعنی او تشتین داعش کریه نیزیکی وانده به هنده آراستان پیتر جیده که یعنی دی چارچوه وی بیر کرنه هم جاریه رژیم هم جاریه دجبریه و گلو چاره نویسه دستوری سوریه دی چابه آمدید نتایی که دستوری بیتا دانیم حزاوان به دی دستوری که چابه کای جمی بدیتر همه گفتگوی ارسل دستور سوری تشتكي هم دولة نافنتوي ددن بروي خوا يعني وقت بيجن لسر آفي فيكاري دكن للبن آفي تشتكي ددبه وهم جي حردو آلية بهفر قفتو دكن نجد لسر دستوري قفتو دكن يعني نيازاوان آد دليوان دن نأو قوبكين لهفكرنا كيش بو دستوري كي سوري نویساندن و پیکانینا دستور کشبه ولاتا کی هفت قاس وقت جیر ناوی دو بو پدرسون نونر ملت هفگردی نتوی هفگردی نونر وان گوت گو اف گفتو گوی ما دمکی خویایی نیشان کری جیرت تنن ها نخویایی يعني وك بيج فكري امكار ده صار دجي وان گفتو گویان بکن بله روزانی دستور چقازگرنگ بو اداره کردن ولاتان بو تقسیم کردن دا صلاتان دستور دایکا یاسایان نوسا یعنی بو روشان های سوریه گلو تاشان گرنگه دستور که به کو روشه چاره سر بکه و گلو دشانده های زی دستور بیت نویساندن و کتی پیش بینی کردن راست وقت گفت دستور گلکی گرنگه و گلکی پیوستش به ولاتا کی و دوی حرتش تید خویایی به و سینوردار کری به نشان کری به تیده لأدي ساعات بيجم يعني دستورك شوفوا ولات كي وقت سوريا أفقاس وقت أف كم سالة لسر قفتو جودكن أجر جدل قفتو جو بكرنا ها جيابون دستورك بنفيسان دنا ونا دستور عول الدنيا الجهان موجودة نا دستورة يا كمينة جو تنفيسان دن يعني نفيسان دنا دستورك وقتك جير في باش دفي سربي سكرنا راست بس نا أوقاس وقت وبلكي هنجي يعني هجر في 9 سال قفتو جو سر دبن بلكي بالتخمين من كم صار يدش جردفين أجر بفي أو يهر كم صار يدش جردفين حتى أفضل دستور بين إنسان ليه أتبيجم ما بس جي ننفي ساندنا دستور ما بس جي يعني حد يجي عليه خاطر خاطر شافي خلقي شافي دش بري خوا هم بري خوا بقرب بواقف تقويا. بله كاي جميل طبعا أوروش سوريا رجانا من الفيري تخمين دكين بحث دكين روشك قال لك معقده هم سراسي بدولتي هم سراسي اقليمي بيقمان بوچون وبرجوان دين جداهنا والسر عردجي
هەرێک بەرژەوەندی خۆ تەزبیت دکات تەدید حتا جوگرافیاوی جاتێک گواردن توزانیت ناوا سووریەدا تەواجدا پێنج وڵاتی نەقلیمی نێودەوڵەتی هێزێ نوانجەیە ji birî bi dehan gropên çekdar ku bi 10,000 ji dehan welatên dunya hatine vêrê ji bo şerkirinê û kuştina mirovan kewata çarçûvê van velivînê nêvdewletî û eqlîmî û otnava Sûriyê ji da gel û çarenivîsê Sûriyê di berevkî veçî. Bi texmîna min çarenivîsa Sûriya yani yekî bixwaze baş lê binere çarenivîsa Sûriya xuya ye Sûriya wek dewlet bi dîtina me bi sînyora xwe berê bi hebûna xwe berê pêkhateya xwe berê nemayî û namînî jî ez bêjim. Ez bêjim hewildan hene bizav hene got yani nexşek nû ji Sûriye bêdanîn wek Ereb bêjin xerîtak nû ji Sûriye bêdanîn sînor bêguman wê bên guhertin ev guman tê de tune Belê dînata ew forma dê çawa gelo ew xerîta siyasî wekû te gotî wê Sûriyê keta welateke federalî konfederalî an welateke parçekî her parçek ew tewacuda her welatekî tê de buwan welatan be dê çawa be formanî. بديتنا ما بتخمينا من فدرالي ونا كونفدرالي çarenûsa Sûriya çareser yani mesîrê Sûriye çareser nake. Sûriye divê sînorên neh jêr bêdanîn gelek pêk hate li Sûriye hene her pêk hate gelek ji li alîkî heger ne dewlet bê wek dibêjin keyanekî wî hebe sînorên wî hebin deselatek wî hebe ev xelkê bidîtina min ev xelkê îro di Sûriye di berî niha li Sûriye di jiyan êdî nemakarin bi hev re di welatekî de jiyanek seqamgîr û bê alozî û bê teşqere bi hev re bijîn. Divê ji bingeh de ev mesele çareser bibe û rêk jêr bêdîtin û ez dibêjim gelek alî ya hinek aliyê xwedîhêz ji navdewletî divê meselê de dixebitin û ev jî girêdayê bi taybetî bi mesela Kurd ve pirsa gelê Kurd ve her çar parçaya Kurdistanê. Belê. Belê Kay Cemîl taban tu zanî li Sûriyê li serasê nêvdewletî Cinêv heye, Astana heye, Soçî di heman demda tecît Riyad heye, Qahîre heye, İstanbul heye, pêtîr her cihekî İstanbuliyên eqlîmî velivîn hene. İran heye li Îranê velivînên dîplomasî nayêne xwe yê kirin. Yani di çarçûvê van hemû gotûbêjan da û van hemû formên cudayên îdarekirina çavatgeha çareserkirina rewşa Sûriyê kî ji van evendan girin got xwedî biryare gelo? Ez dibêjim gelek ji wan nikarin tu biryarê wilo sereke bidin belkî forma Astana Rusya, İran, Türkiye ew belkî yani dixwazin rolek wan di biryardana çarenûsa Sûriye de hebe û gelekî bizavê dikin gelekî xwedeşînin ji bo rolek wan hebe her tişt ne bi dilê aliyê din bi aliyê hemberî wan. Dixwazin ew jî destekî wan tê de hebe taybetî Türkiye û İran ji bo mesela Kurd ji bo mesela gelê Kurd vê asîtanê ji xwe re derîkî dibînin ji bo pê çareserkirina pirsa gelê Kurd paş bixin û nehêlin welatên perçe bibe. Belê Kay Cemîl taban îdara nû ya Amerîka mehayêka salebêt dê koçkê werbigire qesraspî Joe Biden tu zanî Joe Biden 8 salan jêgerê Serokê Amerîka bûye wî demî ku Sûriyê di rewşeke dijwar de derbas bibûn. Yani gelo çarçûvê guhartinên îdara Amerîka çawa rewşê bînî ew dê çawa îdara rewşa Sûriyê bikin tu zanî Amerîka tewacuda ya pêze li Sûriyê. Bi texmîna me wek jî carna hinek tiştê siyasî dişopînim siyaseta Amerîka ne girêdayî sedî sed bi kî serok kî ne serok tiştên wê stratejî hene siyaseta wê stratejî ne girêdayî bi seroka hene her 4 sala datînin ew siyasatê xwe stratejî ji bo 10 sala 15 sala 25 sala belkî carna 5 salî jî datînin û ev pêkanîna vê stratejî kî serok bi wê divê pêk bîne lê hin hûrgirî hene di siyaseta Amerîka de hin tiştê biçûk hene serok rola wî tê de heye
باللزفان تشتا بيك بينا درنگ بخينه الفيالي تشتر بخبت يا الفيالي تشتر تد بخبت رولا سروك نهد امريكا دو يقف تشتي استراتيجيه دي لازم بيجم دي مساله استراتيجيه دي سياسه هواي استراتيجيه دي تقهرتني يقولوا بربتشاف وينين ديتن وبتايبتيجي هم بنسبه فرزقليكا قليكول ولا دستور نهایی سوریه هی بدید ناتوی که خب بمینه بیتا گوهرتن باشه گوهرین تدا بینه کرن سرچه بنما بینه کرن إما قلنا قهرتنش خو أو دستور سوري أديرو هي أو يعني بنقها في آلوزي وفي تعقيدات وفان تشتي خراب دستورية تيبون دستور سوري بو وسياستا قل في دستورية قاشو دمشاندن أجر ناي قهرتن أجر ما في خلقي قشات ناي بتجيكرين شخوا تشينابي بل روسيا جابوا روسيا جيك تشتكي بو صبارة دستوري روسيا وكما قلت يعني تقازي بدستور نبدستور بتشكيدن بتقازي او جي خور جيكي لسوريا ببينه وجي خديتي روسيا يعني الاليه برافي الاليه دريا سبيش خور جي دي تي وإيرو لسوريا حياة الشاميجي بلكي بريالي جرينج و سركا ديسا دستي روسيا ودورة ايران ودورة حكومة سوريا روسيا تخوازش خور جينيجي خور سوريا بهيله چقاس سفره به جينيجي وجير باش بيغمان اجا كاوي چقاس بس او انها نخويا بتمامي بله بريس جميل ابراهيم ما فناسوني بيسكار لباجار دورتمان يا المانيا ديال مبو جالك سباس كيك جميل دماتا باجبه سباس ورش